nk'uko bisanzwe intumwa z'abayobozi ba PASTEF zari zoherejwe mu mashami atandukanye y'ishyaka ari mu gihugu imbere mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ya A002 na A003 akurikira nyine amabwiriza yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bwa politike ndetse n'ivugururwa rishya ryatangiye gutanga raporo z'imirimo yakozwe mu nama yahamagawe n'umunyamabanga mukuru Augustin Kabuya kuri iki cyumweru tariki ya 23 Kanama 2026 mu cyiciro cy'ishyaka. Intumwa zitandukanye zatangaje raporo zirimo ko zakozwe mu byumweru byari byabanje. Muri zo rero harimo intumwa yari iyobowe n'umunyamabanga mukuru ngirije Antonio Pisubwalola watangaje raporo yayo mbere y'abanyamuryango b'ishyaka. Rero icyo umuntu yakubwira nuko iyi ntambwe ari insinzi nshya ku rugendo rwo guha uturere ububasha ndetse no gushimangira ubumwe muri UPS Tech nyuma y'imirimo yari yarakozwe cyane cyane Imaraka ndetse n'Ikananga. Inama ya politiki rero yakomeje isuzuma kandi izi ngingo zitandukanye zerekeye ibibazo bya politiki bitandukanye biriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni nyuma yuko kuva Imbujimayi ndetse na Mweneditu intumwa yari iyobowe n'uyu muyobozi rero hamwe n'abari bagize itsinda ryari ryoherejwe muri uru rugendo bagejeje ku bayoboke b'ishyaka raporo y'ibyavuzuye muri ubwo butumwa. Ibi rero byabereye mu nama ya politiki yabaye muri iki gitondo cyo ku cyumweru ku munsi w'ejo rero ubwo urugendo rwo ku ntara ya Kasai Orientale rwari rugamije gusura ndetse no kwegera ibikorwa by'ishyaka, kumva ibibazo n'ibitekerezo by'abanyamuryango ndetse no kureba uko gahunda za politike z'ishyaka zihagaze muri ibyo bice. Nyuma yo kurangiza ubutumwa bwabo abagize delegation bahise basubira mu cyiciro cy'ishyaka kugira ngo batange ibisobanuro birambuye ku buryo babonye ibyo baganiriyeho. Rero mu gitondo cyo kuri cyumweru tariki ya 23 nibwo habayeho icyo twibitse matine politique aho abanyamuryango n'abayobozi b'ishyaka bahuriye hamwe baganira ku byavuye muri urwo rugendo. Ni umwanya rero wafashwe na delegation yo gusangiza abandi amakuru y'ingenzi ari nako kandi no gubafatiramo n'uburyo bwo gusobanura neza uko ibikorwa bya politike bihageze ndetse nuko bihagaze muri Mbujimayi ndetse na Mweneditu mu bice bitandukanye nyine hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbujimayi rero numwe mu mujyi ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'ahantu hafite umwanya munini cyane ukomeye mu buzima bwa politike ndetse n'ubukungu bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Mweneditu nayo ari umujyi w'ingenzi muri Kasai Orientale kandi ingendo zitandukanye z'abayobozi b'amashyaka muri ibi bice zishobora kugira uruhare cyane mu gukomeza umubano hagati y'inzego z'ishyaka z'abanyamuryango bazo. Muri iyo nama raporo y'urugendo ntabwo yari igamije gusa nyine kuvugaho delegation yageze ndetse nuko basanze, ahubwo yari umwanya wo gusobanura ibyo babonye, uko bumvise ndetse n'ibitekerezo byakusanyijwe mu baturage ndetse no mu banyamuryango. Ibi ngibi rero bituma ubuyobozi bw'ishyaka bushobora gusuzuma neza uko ibikorwa byabyo bihagaze ndetse bikenewe gukorwa mu gihe kiri imbere. Ikindi cyagaragaye ni uko guhura n'abanyamuryango ku rwego rw'ibanze bifasha abayobozi kumenya neza ibibazo biri mu mashami y'ishyaka ndetse no kumenya ibibazo bishobora kuba bitagaragara iyo ibikorwa byose bikorerwa ku rwego rw'igihugu cyangwa ku cyiciro gikuru bigiye biba nk'uko nguko. Ahangaha nakubwira yuko UDPS ni ishyaka riri ku butegetsi, ni ishyaka ririmo perezida w'igihugu nyine perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse bikaba n'ibina ari ibikorwa bavuga ko ari gutera inkunga we nka perezida apana ishyaka, kubera ko ari kwiyegereza abaturage ndetse no kubereka yuko bari kumwe nawe kugira ngo bazamufashe no kongera kumutora mu matora
ya referandumu bavuga ko bazakora, ndetse ikindi bazanamufasha nyine kuba yaziyamamariza kuba yayobora indi manda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo iyi manda ye izaba irangiye. Rero mu buryo bwo kwegera abaturage, kubereka yuko ari kumwe nabo, nuko nyine kugenda bakorera ibikorwa bimeze nk'uko nguko. Rero raporo yatanzwe yo kuzakora aka kanya ivuga yuko nyine ni raporo bise ngo Martine politique, bavuga ko ngo ishobora no gufatwa nk'igice cy'ingenzi mu gukomeza gahunda y'ishyaka. Urumva ko nyine ari raporo ibikomeye, kuko bavuga ko nyine amakuru ava mu turere dutandukanye aba ari ingenzi cyane mu gufata ibyemezo bya politiki bitandukanye. Rero bakavuga ko iriya delegation iyo igarutse ibyo yize muri urwo rugendo, muri ibyo bikorwa bitandukanye baba bagiye bakorera mu baturage, muri icyo nakwita nk'urwo rugendo shuri baba bakoreye mu baturage, raporo bazana niyigenderwaho n'ubundi iyo batangiye nyine kuba bagera no mu zindi gahunda, nyine bareba uko gahunda zimeze. Birumvikana ko ni ibintu biba bikwiye nyine kugenda byitonderwa cyane. Rero bavuga yuko raporo ibigamije nk'ibintu nka bitatu, birimo kumva ibitekerezo by'abaturage, birimo no kubegera muri rusange, ndetse bakanavuga ko nyine gahunda iriya raporo yije ibizanye gahunda nshya cyangwa ingamba zo gukomeza ibikorwa mu bice bagiye basura nyine naho bagiye banyura. Rero urugendo rwa Mbujimayi ndetse na Mweneditu bavuga ko rutagarukiye cyane mu gusura bimwe mu bice gusa, ahubwo rwashyize ku murongo gahunda yo gukomeza kwegera abanyamuryango ndetse no kumva ibitekerezo byabo, ndetse no gutanga raporo nyine ku bayobozi n'abandi banyamuryango basigaye batandukanye bo muri iki cyiciro cy'iri shyaka rya UDPS. Rero bakakubwira ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cy'abaturanyi cyacu, iyo nama yabo yo ku cyumweru yabaga, ndetse ubwo mu gihe Kongo ikomeje kunyura mu bitandukanye bikomeye bya politike, ariko nyine bisaba ibiganiro, bisaba gahunda z'imikoranire zihoraho, ndetse ni gahunda bavuga yuko ari gahunda ziba zisabwa ariko hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage. Ibikorwa rero nk'ibi ngibi bikaba bifite umwanya ukomeye mu kubaka umuyoboro uhoraho w'itumanaho hagati y'ishyaka ndetse n'abarishyigikiye. Rero kubw'iyo mpamvu Martine politique ku cyumweru tariki ya 23 Kanama yabaye umwanya wo gusubiza hamwe ndetse no gushyira hamwe ibyavuye muri urwo rugendo rwo kumenya ibyagezweho, gusuzuma ibibazo byagaragajwe ndetse no kureba intambwe zigomba kugenda zikurikira. Rero muri rusange rero muri byinshi byagiye bigarukaho muri uru rugendo. Mu gusoza bavuze yuko delegation yagarutse ivuye Mbujimayi ndetse na Mweneditu, ingiyi ifite inshingano yo kugeza ku bandi banyamuryango, ifite inshingano zo kugeza ku bandi ibyo yabonye ndetse n'ibyo yaganiriyeho, aho raporo yatanzwe nyine imbere y'abanyamuryango yabaye uburyo bwo guhuza amakuru mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'ibice biri ku cyicaro cy'ishyaka. Ni muri urwo rwego rero urugendo rwa Mbujimayi ndetse na Mweneditu rushobora gufatwa nk'igikorwa cyagize akamaro mu gukomeza ibikorwa bya politike ku rwego rw'ibanze, ndetse no kongera umubano w'abanyamuryango mu gutanga umurongo w'ibikorwa bizakurikizwa nyine, ndetse n'ibikorwa bizagenda bikurikiraho. Ni byinshi bizagenda biba muri iri shyaka rya UDPS, aho Perezida Tshisekedi nyine ubona ko akomeje kugenda ashaka imbaraga zigomba kumufasha kwigwizaho abaturage. Reka ngushimire, ukomeze ugire umunsi mwiza. Reka ngushyireho inkuru mu Gifaransa n'ihiri kugira ngo yumve neza, ubundi dukomeze tubane rwose, turyoherwe duhuje rwose. Bana betu bakombatant UDPS bonso betu abo
Comme à l'accoutumée, les délégations des cadres de l'UDPS Tshisekedi déployées dans les différentes fédérations de l'intérieur du pays dans le cadre de la mise en œuvre des circulaires 002 et 003 faisant suite aux orientations de la haute autorité politique des références du parti ont présenté leur rapport de mission. À l'occasion de la matinée convoquée par le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est dimanche 23 août 2026 à la permanence du parti, les différentes délégations ont rendu compte des missions effectuées au cours des semaines précédentes. Parmi elles, la délégation conduite par le secrétaire général adjoint Deobizi Balola a présenté son rapport devant la base du parti. La fédération Mbujimaï, en principe, c'est le deuxième vice-président qui devait avoir assumé l'intérim. Mais pour Nanini, tout ce qui est intérim, c'est parce que Kakaka ou Tokutaka Nambandaka. Voyez cadre à parti. Quand vous entrez en fonction quelque part, vous avez une incompatibilité. Vous venez demander chez le secrétaire général l'autorisation aux la ministre, aux la NAN. Il faut être prudent. Dès que l'empêchement prend fin, venez aussi signaler que je suis à la disposition du parti. Le deuxième vice-président n'a jamais fait ça. Voilà pourquoi il n'assume pas, on ne lui a pas laissé l'intérim. Il y a Mibale. C'est à propos, il y a l'Omami. Le SGA, le collègue Asselo vous a dit que Tozong et la Misala, c'est parce que les décisions des deux fédérations, les Agues l'Omami et l'Omami 2, et Sangissa ville, il y a mon tout, n'a pas de territoire moussous. Maintenant, le collègue Asselo lobby, il est question que chaque territoire maintenant est la fédération autonome à part. Donc, la décision de Bangoana est datée de l'époque 2020 avec Jean-Marc Kabound. On a constaté que le mandat Panabiso en plus c'est 5 ans. De 2020 à 2026, le mandat est largement dépassé. C'est là, on reprend le tout et Panabangoana. Enfin, la base nationale Gaston Ibisakibiso, pour y avoir une proposition nyonso à propos de la fédération tozana ba proposition nyonso ou de la fédération nyonso pour que tout ça là te soumettre au secrétaire général présaï pour que nomination au comité asika ezala. Moi je remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bobette la délégation Boko. Cette étape constitue un nouveau succès dans la dynamique des redynamisations et des renforcements de l'unité au sein de l'UDPS Tshisekedi après les missions effectuées notamment à Mbandaka et à Kananga. La matinée politique s'est poursuivie avec l'examen de plusieurs autres sujets d'actualité politique.